Isa Haja Sofia, myself, then just now the other young man, Qayyum, then Haja Hasina. So yang tadi makanan sedap-sedap tu yang organize susun semua Haja Istu Haja lah. So I use mixed language. Saya guna campur-campur bahasa. Kita Malaysian style. Yes, yes. So kalau ada yang tak understand nak cakap Mandarin, boleh kaya讲华语。只要有不明白，要用华语解释拿手提手，所以我就用华语的。kalau nak pakai English, angkat tangan, we try. If bahasa India, tak lagi sikit lah. Saya jawab saja. Now, terima kasih minat yang sedemikian saya usaha by all of you. We are all brothers and sisters. We are all brothers here. Then it's a long holiday. I'm sure some nak bercuti, esok cuti lagi kan? Besar. But you all take effort to come here. Can we share 9 o'clock? That means that from that side, very early they come out already. So really appreciate lah this usaha. So jangan banggakan usaha ni, ya. Mudah-mudahan usaha yang kita datang lupa sekali itu, Allah beri kita taufik hidayah. Together we understand life better. Yes. Sebab kita aja kehidupan ni pendek, singkat. Walaupun saya dah 62. Okay. So masa tak banyak. Some of you much younger than me. So whatever we do our ajar kan. So and whatever kita percaya kita akan kembali ke Tuhan kita, pencipta kita ya. Now masjid rumah Allah. Baitullah, rumah Allah. So who is Allah? Allah basically is our God and Creator. Allah yang berkuasa ke atas segala sesuatu. Tak kira kita Muslim atau Muslim, but there is one and only God. Yeah. So in Arabic Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW, we use the word one and only God, Allah. English word God. Now dalam Al-Quran mention that Allah hantar ramai Nabi-Nabi, messenger ke different kaum using different language to sampaikan kepada manusia. Some we know the name, some Nabi-Nabi we know the name. That's why apabila we say Nabi Musa, Moses ya, or we say Isa, Jesus. We Muslim we will have to say peace and blessing be upon them, because all of them are also Nabi-Nabi. And we have to mengaku as Muslim that they are all Nabi-Nabi. And there are also Nabi-Nabi yang kita tak tahu nama. Yeah. So berkemungkinan besar all the main civilization asalnya dia cari intipati yang kalau kita tengok mengajar kita tidak sebagai patung, percaya pada one and only, tak kira apa bangsa dan pakai, tapi percaya one and only. Itulah agama yang pulih. Yeah, which is we percaya kepada Allah SWT. So kat luar ditulis